kubona hari miliyoni waratiriye kuri banki nimugoroba. Ayo mafaranga ntiwari wayakoraho, ni miliyoni inote za 5 gusa. Ayo mafaranga genda yazane mu nzu y'Imana kugira ngo bizya bindi watekerezaga ndetse na modoka bashaka kugura kugira ngo Imana igukubire iguhumugishe kuzamure. Iyo miliyoni ugomba kuyizana mu nzu y'Imana. Iyo miliyoni ugomba kuyizana mu nzu y'Imana. Kuko ndimo kubona urupfu ruri imbere yawe urukwasamiye. Ndimo kubona nta minsi 3 ufite ku isi. Iyo miliyoni ufite mu rugo ni igitambo kikura urupfu warugiye gupfa. Iyo miliyoni yizane mu nzu y'Imana kugira ngo tugusengere. Urayifite? Okay. Ugomba kuyizana mu nzu y'Imana kugira ngo tugusengere dukureho urupfu. Kuko bitabaye ibyo Serikeye yinjiye mu rugo rw'iwawe.